I Waitohu Kirimana a tūhoi me te papaata whai I te rānei I rungi I te marae o tātai āhape I te Waimana kāku. Ko te ngako o te Kirimana nei kia mahi tahi rāua ki te tiaki I te ngahere o te Urewera. Ki te tangi a te pere me ngā karaki a whakamoemiti o te rānei. Rā I haina tia I tēnei Kirimana e whakaetahi ai te papa atawhai me tūhoi kia mahi tahi rāua I runga I te tika me te pono. E hāngai ana ki te kaitiakitanga o ngā whenua ngahere o te Urewera. Ānā tau e heke mai nei, a te wā e tutuki ai ngā kereme ngā tūhoi me te kawa. Te tūmanako ātai ana ki te rā wā, wa makere atu te papāta whai, wa mahue mai mātāua ke mā tūhoi tūturu e whakahai. Nō reira, he tohu tērā nā e hia na te kāwanatana me te papāta whai ki te kia noho kia whai mana tēnei whakaetana. It's a commitment by both of us not to just let it stagnate, but to take it forward, develop it in whatever environment might emerge. Neke atu ke I te ruarau mano heketea, te whānui atu o ngā whenua ngahere o te Urewera. Te tirohanga whakamua ke I aia nei, I roto o ngā mahi, arā kia tonu a tūhoi ki tāna I whakae ai. Mōhio nei koe I tō tātou iwi. Karakau e tītaha mai te tika me te pono. Hoi no ka waiho ke hia atu hai whakamātautau I te papāta whai. He kaupapa nui anō e tika ana kua whakahono e noa hia atu I ngā tau kua huri. Hoi anō nā te kaupapa o te rānei, arā kua tīmata rā te hikoi hia. Kāroha ki nā mea o tāua kui a korau, kāre I kite I tēnei rā. O te tūmanako anō, kia tutukia ngā wawata nui, kua roa nei e taupoki hia ana. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.